meghalayapost.news. Kibor Pulit kari Boy District hadian bala yok priang ya kejing ujor bala dan wei Rangbah bala tip kerteng kemu Melan Singkli saupundiu senam ke kerta na kesenang khawai bahap apok ketan jirang bau lalit ban siat dak pistol yu ba balwan mautho ba Santosh Marbanyang bat ka kiau jengu ke kong tuilen mautho ula syak kem no mentakasngi ke bari hadian bagi Bor Pulit kila lej ban khendra hak yang sa jengu ya kaning jingja la pentip do ba termal mautho segi Bor Pulit kari Boy hak kat pra tarik tahu benai bagi Pulit kila sim kia mardor ban tokit ban deling ba gajing tokit ki Bor Pulit bala yo ban kem yo te Rangbah bot temu ban siat dak pistol lagi te gila Ngut deling ba gajing tokit ki Bor Pulit bala yo ban kem no mentakasngi yo ba Melan Singkli bal la register case hapatar khama police station kat kem case number 02/11/2024 under section 333/351 3 BNS R/W section 25 bracket 1A bracket 1AA bracket 1B bracket A Arms Act Laya thuru baki Pulit hak jinglek khendra kila yo ban Kurup kawai ke pistol snahi sautli ki Kuli bat ke jing toket halor ke ni kam kadang ya chkaman meghalayapost.news.